Mangifika kuleyo ndawo mangithi ngiyakhuleka mangithi ngiyaphakamisa ubuso ukuthi ngithi ngiyabheka ngabona idodende beyimile nje eceleni kwami emini bekangibonisa nge-traditional impahla ze-traditional ukuthi sigcoka kanje sithanda kanje impahla lezo asazi ukuthi indaba isukephi indaba icale kuphi ama-stage wona lawo do you know ukuthi kulawo ma-stage kunama altars na hayi wena kodwa thina siya lapha ya as a fashion baba sishuta ithombe khona lapha ya as a fashion what I've noticed yikuthi wonke umuntu ozelweyo emhlabeni there is a purpose for that person mase kuzabo mama bembetha amatshali phela itshali nayo it means something it means something in the spirit. Greetings. Do you want to become an epoxy expert where you know everything about epoxy, how to apply epoxy on the floor, or you want to style the floor at your home? Everything that you want concerning epoxy, just feel free to contact Mr. Epoxy, because in Mr. Epoxy we do training and we do sell the material. Our training is 3,850. It takes 2 days, theory and practical, and upon completion you get your certificate where you can apply everywhere you want. And we also have a stucco paint. Stucco paint is the epoxy that we apply on the wall. So even that one, we do have training. So for training is 1,500. It only takes 1 day. It is also a theory and practical. And even on that one, you also get the certificate. So, and everything that you want, whether you want material, you want training, or you want us to come and style your floor and do your floor, all kind of design, feel free to contact us on Mr. Epoxy. Our numbers are written here on the screen. Welcome once again kwiKota2 Media. Igama lami ngumduduzi ngwakashabangu. Asibingelele umoya ongcwele khona phakathi kwethu. Siphinde sibingelele futhi abangcwele kwiindawo zonke la kufinyelela khona nje le message sithi nje siyabonga ukuthi uchuze le channel. Siyabonga ungasashintshi ungayindawo la ekhaya sikhuluma indaba ezimnandi. Indaba lezi ezithinta umuntu kanye noNkulunkulu. Sibonge kubazalwane ngokuthi niya subscribe namanje ongaka subscribe yangabe qhubeka subscriber commenta ngibonga no commenta kwenu kahle nokulike kuningi enikwenzayo. Sibonge na kuma channel members. Sanibonga kakhulu bazalwane nje isupport enilethayo ngendlela eziningi ezahlukene nangemikhuleko konke nje siyakubonga kakhulu. Inkosi inigcine nibusise. Namhlanje nisazobukela futhi nama advert. Siyabonga nje kakhulu nalapho ukuthi ama advert niyabukela ayasiza kakhulu nje ukulokho siqhubekile senza lo msebenzi. Angedwa today ngino sisi la igama lakhe uRejoice Ncube ukhona unobufakazi buhle nje useke wathi ukungibriefa kancane ngathi manake sengayikude kakhulu ngifuna nami ukubuzwa sengiyibuzwa kanye nani nje sesibshutha so nje buhle kakhulu ufakazi ablethayo bosiza abantu abaningi kakhulu but before sekude ke sikwamukele siyabonga kakhulu Rejoice Ncube siyabonga. Amen. Yeah. Amen. Thanda ukubingelela nami bingelele kubaba uShabangu bingelela abalaleli emakhaya all the viewers bonke nje abangathi babukele sizweni nje namukelekile to watch this video kuzokusiza nawe ngoba kungisizile nami. Amen. Phinde ngibingelele futhi njengoba ubaba sekashilo ukuthi sibingelele umoya ongcwele phakathi kwethu. Enguye umuntu obaluleke kunakho konke ngaphandle kukamoya ongcwele akukho esingakwenza akukho futhi la singaya khona.
except of the Holy Spirit. Amen. Siyabonga. Amen. Sibonga ipresence yakho na ukuthi ufike ube khona phakathi kwethu uze nje uthi awuzosisherela ubufakazi onabo. Lokho siyakurespecta kakhulu. Amen. Ukhululeke nje la isekhaya, feel at home, yazi no relax nje. Mawuze ngathi awukakezwa kahle, thatha amanzi uphuze, kwehle yonke into ukhululeke. Ngiyazi kukhona ufakazi okuyibona obuyimain obukulethela ukuthi uzobushare. But before singene kukho ake sikuthole ukuthi wena ungubani. Amen. Sathola ukuthi uRejoice Ncube uzositshela nokuthi mhlawumbe umpostoli noma umprofeti wena ozosidirector kuleyo part leyo. Nje konke nje usindisiwe yini. Ake sithole nje ubani uRejoice Ncube. Amen. Amen. Njengoba baba sekashilo igama nguRejoice Ncube. Ngokuhlala kwamanje ngihlala eMamelodi. Kodwa ngokuzalwa ngibuya eZimbabwe, ngizalelwe endaweni yaseGweru. Okay. Ngakhulela ke lapho, ngafunda ke lapho. Yes. Ya, kodwa ebuncaneni bami ke sengasho ukuthi kukhona ebengiya ngikubona ukuthi kukhona enginakho, kumbe ngingumntwana loyo ukuthi angifani, like I was even see ukuthi I'm a bit different with other kids. Okay. Bengiyibona ukuthi ngathi ngihlukile nabanye abantwana bengumntwana loya obeka thule nje. Bengihlala nje ngijabulele njengegama mali sho ukuthi hayi igama liyamlandela umuntu. Ukuthi uRejoice. Igama liyamlandela umuntu. Ngumuntu nje onjalo nje kwabangaziyo bonke bayazi ukuthi uRejoice umuntu onjani. Yes, umuntu nje ohlala ijabulele nje. Yonke nje indawo akukho la ngaziwa khona ngokuthi hayi nimbonile kwatile. Hayi ayikho leyo enangikwazi ukukwata ngiyakuzonda ngikuthanda. So sometimes ibabhlungu inhliziyo yami ngibona umuntu okwatayo ukuthi ke kahle vele ngibe nokuyizama ukuthi hayi ke ngiyizame kancane ngibona ukuthi iyavuma. Hayi velisho ukuthi ukukwata is not your portion. Manje umuntu mayikwatisa wena wenze njani? Mina ngikwazi ukukwata baba. Wenze njani? Ngamana mina umuntu angikwatele kunokuthi ngikwatisa umuntu. Ongamana mina umuntu angizwise ubhlungu lokho nyakwamukela. Yes. Into engayifisa empilweni yami ukuthi ngizwise omunye umuntu ubhlungu. Lozwisa wena kubhlungu. Ozwisa mina nje ubhlungu umuntu lo yanje ukuthi I forgive and forget. Kuvele kuyangena ngisho ukuthi hayi kwenzekile kodwa kumane nje kudlule. Uyakwazi ke impela kushuthi umuntu onjalo nje ngisho nase emsebenzini abelungu nabo bayazi ukuthi hayi asazi ukuthi kuzobe sekutheni nje. They always admire ukuthi hayi owami umuntu so wethu umuntu so and nabo I'm sure sebayabaphatheka leyo grace ngoba nabo nje abelungu bami sebengabantu abahlala bejabulile. Wow. Ipresence yakho isithelele nje isithelele nabo nje kusho ukuthi seyiletha injabulo la ngifika khona nje kuba nenjabulo nje la ngifika khona nje zonke indawo eziningi nje injabulo iba khona. Ngisho nasesontweni la ngikhonza khona nje mangiphatha imic ngima nje lapha ya phambi kwabantu bayazi ukuthi hayi sebeyosmayila ke manje. Namanje nje seyiqalile injabulo nala istudio seyikhona. Yebo bewusayichaza ukuthi wakhula uyilowo mntwana. Ngakhula ke ngulo mntwana ukuthi besonta nje nabazali bami nomama besonta kwelinye ibandla eLepostoli bathi the African Apostolic Church. Ngaleso sikhathi bengisiya nje esikolo kodwa zikhona izinto kunembono ebengiya ngiyibona. Yes. Imbono ngithi ngiyibona leyo mbono bekunzima ukuthi utshele umzali mawusise umntwana ukuthi mama ngibona into eso mama ngibona into eso. Bekuba kuba nzima kakhulu ukuthi uyichaze ngoba vele akazi ukubelieve ukuthi uyibona phi mama ngibona naye yani i-dragon ngibona naye yana i-crocodile kodwa inamaphiko naye iyaflya lapha angazi ukuthi ngithi kwenzakalani. Yizo lezo zinto so bewuzoyishayelwa vele leyo ukuthi ubone izinto ezingekhoyo.
Oh, that's why wawungakwazi ukuyixoxa. Bewungakwazi ukuyixoxa ngoba bebevele baku-rebuke ukuthi yini ke leyo othi uyayibona. So yizo vele lezo shoyo vele idragon endizayo ubuzibona. Bengibona nje kahle kahle ngathi ngikhule ngumntwana wencwadi kaRevelations. Izinto ezibhalwe encwadini yakaRevelations zonke lezi ukuthi izilo esinezimpawu into ebengithi sometimes mangihleli nje ngahlala nje mangithi ngisabhekile kube nokulibaziseka mangithi ngisabhekile ngiye ngibone into leya ngiye ngibone ngize ngibone ngisho nala ephelele khona. Sometimes bekwenzeka ukuthi bengumntwana loya ukuthi bengikholelwa akekho umuntu obekangitshele ngakho kodwa bengikholela ukuthi ma ungumuntu kufanele ube nealtar ube nendawo yakho yokuthandazela ube nealtar lakho ozibiza ukuthi leli altar lami mangifike kuleyo ndawo ngikhulumisana noNkulunkulu ngiyamuza ukukhuluma kwakhe ezindlebeni zami. So bengumntwana loyo ukuthi sometimes bengithi mangizwa ukuthi sengiloaded ngesomething or ikhona into engifuna ukuyithulula okumele ngikhuleke. Yes. Ngiye ehlathini bekunendawo yami nje bekungahamba hamba abantu ngifike nje bese nginendawo yami engithi mangithi ma ngafika lapho ngiguqe ngithandaze. Yep. Kwesinye sesikhathi ngikhumbula ngezinye zezikhathi mangifika kuleyo ndawo mangithi ngiyakhuleka mangithi ngiyaphakamisa ubuso ukuthi ngithi ngiyabheka ngabona idodende beyimile nje eceleni kwami. Emini bekusemini emile nje eceleni kwami ngasho ukuthi hayi kusho ukuthi bengingangedwa ipresence ebengiyifila ngithandaza kusho ukuthi uye lo muntu because mangimbona lo muntu ngimbhekile nje beka umuntu nje omude agcoka igemenzi elimhlophe egcoke nje indwangu emhlophe nje kodwa bekase umuntu wasemhlabeni laba abantu esibaziyo nje ubona nje ukuthi khona umahluko nje this is not just a human being akusimuntu nje engaba maybe isithunywa sikaNkulunkulu. Wow. Bona iminyaka emingaki nje mawucabanga? Ngaleso sikhathi I'm sure bese ngikubo 13 years 12 years. Okay. Kodwa imbono nje bengikhule ngiyibona nje on the age of 6 years izinto ebenginazo ukuzibona nje kodwa ngingakwazi ukuthi ngathi ngibonene emzalini o ngibonene kubafowethu manje ngoba ke sewukhona manje yini lo awuyibone lo awuhluleka ukuyichaza kunakubazali. Ngikhumbula ngelinye lamalanga masise ungayibalekeli imic ne. Yes. Ngikhumbula ngelinye lamalanga masise esontweni ebandleni lelo bengilimentionile ukuthi khola esikhule sisonta khona. So hayi kuyaculwa lapha ya makuceda ukuculwa ke lapha yana hayi ngiyahlala ngenjwayelo nje vele ukuthi hayi sengizazi nami ukuthi hayi khona into engizoyibona ifeel ukuthi mase ngisizwa kanje ikhona into esengizoyibona ngaleso sikhathi. So ngicabanga masiceda ukucula lapha ya siyahlala nje ngiyabheka nje emafini masibheke emafini ngabona isandla kodwa siyisandla esikhulu umuntu sibonakala ukuthi siyihalf. Umuntu ugcoka igamenzi ubona ukuthi igamenzi ligcine la sona isandla sithe umuntu loya athe phezulu kwebandla khona lapho esikhona. Se ngayisho komunye umama naye omkhulu ukuthi hayi phela ngibona isandla lapha ya ngibona isandla benginakho ukubona nje sometimes ngibone ngibuze nabantu ukuthi niyabona nalokho engikubonayo abantu basho ukuthi hayi bona babona. Kwezinye isikhathi ngibona ingilosi siyandiza usukuphupha nompela nje emini ubhekile bengingaphuphi bekuyinto bengiyibona nje emini ngibhekile angazi ukuthi bekuyikuvulwa kwamehlo okunjani lokho cause bekungenzeki bekukhona bekusenzeka ukuthi ngithi ngiguqile ngiyathandaza kube khona ukuthi ngiyazizwa ukuthi ngiyaphuma emzimbeni ngiyaphuma emzimbeni ngiye kwenye indawo kodwa ngihambe nomuntu umuntu ngingamboni ngizwa nje kuphela ivoice ethi asambe bese siyasuka ke ngiyamlandela siyahamba uyabe ngidirect ukuthi asambe kanje and into yakhona bekwenzeka sengathi
uyabengasho ukuthi athi hamba ngale direction mayetha sambe asihambe wena sengathi uyazi ukuthi nifanele niye phiphi direction or yiphi road. Oh yebo. Okay. Bese siya angibonise izimfihlo, angibonise okwenzakalayo ukuthi kungani kusenzeka into esifana nalezi, indaba icale lapha yana. Okay manake vele nje uyicacisa yonke. Vele uyikhulume nje. Okay. Lezonke lezi zinto akubonisa zona zonke nje vele nje like njengoba wawuzubona uhambe nazo. Yeah, kahle kahle ngizoyibeka yebo ngisese umntwana ukuthi yiphi izinto bengizibona. Yebo bengiyangiboniswe ngisho nokuthi bandle bengikulo ukuthi likhonza kangakanani uNkulunkulu ukuthi ngelakho uNkulunkulu kumba kusilakha akekho nokuba khona lapho. Ngiye ngayiboniswa nguye loyo muntu engikhuluma ngaye. I believe that was the Holy Spirit. Oh yes. Angibonisa ukuthi ngisendaweni right ngaleso sikhathi, angibonisa ukuthi angithi uyabona omkhulu wenu nguye loya, nina yini lapha ya. Kodwa ngaleso sikhathi ngigucile ngiyathandaza. So nami ngiyangibuza futhi imbuzo ukuthi so ukhona nalana uNkulunkulu wakekho. Athi ukuthatha kwami nokukubonisa kwami kusho ukuthi ukhona. Bambelela hlala khona lapho kuze kuye kusho mina. Yes. Sengaya ngakhula nje yazi masowukhulile kuyafika ama stage ukuthi nje sowuqala ukungenwa into zomhlaba. uNkulunkulu bengimthanda babushabanga. Bengimthanda kakhulu uNkulunkulu kuze kube namanje ngiyamthanda uNkulunkulu. Kwase kuyafika istage sokuthi sesiyacala ukubona bona. Before sifike kuleso stage ngizwe ngazathi khona esikushiyayo ke muva. Khona la uthi khona uNkulunkulu wakuthatha wahamba nawe akubonisa waphinde wathi yabona njengoba kanje kwenziwe u1 2 3 yini leyo. Okay. Uye wangithatha. Yebo. Sahamba bekangibonisa ngetraditional. Impahla ze-traditional ukuthi sigcoka kanje sithanda kanje. Impahla lezo asazi ukuthi indaba isukephi, indaba icale kuphi. Yep. Endabeni yakho namakhuluma ngayo ubekhuluma ngokuthi kunama altars. Abekakhonzwa lapho bekuya kuguce khona ama forefathers ethu khona. Baye bashise lokho abakushisayo benze lokho abakwenzayo. Thina namhlanje ngokungazi, that is why iBhayibheli lisho ukuthi abantu bami bayabhubha ngenxa yokuswela ulwazi babushabanga. Thina sikuthatha ezifitse fashion. Kanti indaba asikwazi ukuthi kucale phi indaba kuqhamuka kuphi ama roots wakhona. Okay. Thina sikuthathe as if like into impahla nje kusho ukuthi ilanga lakhona. And makushiya ukuthi it's a heritage day. Heritage day yakhona leyo siyayazi na ukuthi icale kuphi. Yiyo le ayekubonisa khona. Yiyo le abeka ngibonisa yona, ngibonisa yona ukuthi indaba icale kuphi. Yilabo khokho bebe. Kusho ukuthi kuba nama altars wakhona. La kuqale khona leyo nto esicelebrate namhlanje as the Christians. Kunama altars angikhona la kucale khona bomkhulu, abogogo, izinyanga lapha babe beya khona vele beyikuthi hayi siyokwenza usiko lwethu. And masenza usiko kufana nama sacrifices esiwanikelayo kumbe sinikele enkosini njengalesi sikhathi uElkanah ayonikela isacrifice each and every year eShilo. Nomyeni wakho Penina noHana khona lapho. Ifana naleyo ukuthi bebaya endaweni yaseShilo. Yes. La bekunethempele khona, la bekufanele bayobonga khona, banikele ngalokho abanikela ngakhona. Oh yeah. So ifana naleyo yona ukuthi ama forefathers ethu bekuthi ma kusibanzima empilweni o impilo zingahambi kahle. Yeah. Nabo bebaya khona lapho baguqe bathi bakhuluma nabadala babo, bakhuluma nezinyanya zabo, bakhuluma nabomkhulu, nabogogo kuthelwa amatshwala. Kuthelwa amatshwala ke lapho kuthelwa amagwayi phansi baphahle the way abaphahla ngakhona kushiswe lokho kushiswayo. And mabaya lapho
kwabangathi ivision nje ngathi ngiyabona nje ngathi ifilm egijimayo. Yes. Abantwana bakaNkulunkulu bagcoke lezo impahla. Bagcoke ilezo impahla and bese siba khona futhi lesi esiblue. Esingathi umuntu ophethe umkhonto, ophethe ihawu nomkhonto. Impahla okay. Kodwa ngeculture futhi nayo. Waya ngambonisa kahle ukuthi uyayibona le nayiyana futhi khona lapha ya. Kodwa namhlanje bayigcoka as a celebration yokuthi ku celebratewa lelo langa abangalaziyo ukuthi kucalwe kuphi. Sure. Sebese kuba nzima ukuthi indaba uzoyichaza kanjani ngoba into ekhona esivele nathi sicelebrateayo ngisho nasemabandleni. Ukuthi hayi namhlanje bazosho ukuthi hayi namhla sigcoka ngalelo langa la khona ukuthi hayi siyogcoka ama traditional abanye size sigcoka iculture. Kanti iculture yakhona leyo si celebrate kanjalo asilazi outer lokuthi icale ku outer linjani. Kuyafana nezithombe lezi sizibonayo ukuthi siyaya kunezithombe emadrobheni zabantu laba bada abakhulu basho Paul Kruger, oMandela, obanibani ama stage wona lawo. Do you know ukuthi kulawo ma stage kunama altars na? Hayi wena. Kodwa thina siya lapha ya as a fashion baba sishuta izithombe khona lapha ya as a fashion. Asikwazi ngaleyo ndlela kusho ukuthi sesikhothama kulelo altar elikhona lapho. Njengoba nje kube kuyiteshi ezinkulu nje lapha yana nje each and every statue nje somuntu baba kune altar la khona. There is a reason why ibe khona le yanto khona lapha ya. Endeleli altar lobomnyama. I-altar lelo ngelobomnyama. Unalo ulwazi ukuthi enzani lama altar? Ama altars yebo nginganalo ulwazi kakhulu ngawo. Kodwa ngicabanga ukuthi nje ifana ne-stronghold sendawo. Ifana ne-stronghold sendawo. Kufana nalesi asikhathi mawuking leBukadnezar. Kube ne-statue. Yes. Ukuthi wonke umuntu wakuleyo ndawo ma kuke kwakhala umculo loyo kufanele ukuthi ukhale wonke umuntu kufanele agijima yakhothama. It was not ukuthi abantu bebakhothama nje ngoba bakhothama ukuthi umthetho khona. They were worshiping something. Yebo. Ku altar lona lelo linamandla, each and every altar linamandla. Each and every altar linamandla. So thina sigijima asikwazi ukuthi masigijima siya lapha yasithi hayi namhlanje siyodlela khona sike sayenza nathi ukuthi hayi sithi namhlanje siyephakene so ya kunobani phela lapha yasiyoshutela khona izithombe. Kanti asazi once ekwaze kwafika isikhathi sokuthi uNkulunkulu waya wangivula amehlo ngokuthi konke lokho kukhona. Yes, ngama altars. It's not just ukuthi i-statue nje kuphela. Sine altar la khona lapho. And by bowing or by shooting on that statue leso kushuthi ngamanye amagama usuke bewa khothama kumbe wa contribute something we ebumnyameni wena ungazi. Yo ende basikhohlisa ukuthi phela sisuke si respecta loyo muntu. Baba eqinisweni likhona each and every huge man. Wonke umuntu omkhulu ombonayo aphumelele. Yes. Ma uNkulunkulu angasivula amehlo ukuthi siye sibone ukuthi impumelelo icale kuphi azabe la khona. Abanye awuzukufisa nokuthi uyazi ube nayo leyo mali ngoba sikwazi ukuthi uyithole kanjani ibuyapi. And abanye in each and every as I was saying ukuthi kubo bonke laba abantu abakhulu esibabonayo. Baba ipresident ukuzibe ipresident ihlala esihlalweni sayo sobukhosi lapha ya. Kukhona la waya khona. Wayofuna amandla ukuthi azabe kulesi yasihlala kuso sona. Sure. Imeya izibe imeya ibe la ekhona namhlanje. Ine story saso to tell behind ukuthi hey noma ngazanga ngayishwe ebantwini kodwa yes kukhulu kakhulu labuya khona. Sure. Bese ngithi mina ngingu Rejoice nginje
bese ngithi ngizogijima ngithi hayi namhlanje bathi kufunakala umuntu okuzomela abe yi-president, kufunakala umuntu okuzomela abe yi-this ozomela abe yi-that, bese ngithi ngizogijima mina nginganalutho. Bese ucabanga ukuthi uzophumelela kalula kanjalo. Uzophumelela kalula kanjalo. Labana abantu they are carried something. Bathwele izinto ezinkulu ezifihlakeleyo. Hey. Yazi sivele nje sesendabeni ngenye indlela. Kanti besisaqala. Kanti besisaqala. Sesayithola ukuthi okay. Asithi futhi ukureverse ke but nalokho sisharele khona kubaleke ngendlela esimangaliso since ushare nje kufika something nje le ukuthi yazi kulamalanga emishadweni yebo baba nje imicimbi ethile uzwa kuthiwa iattire kufanele ngigqoke kanje yazi since uyixoxa kufika something nje ukuthi kungani sigqokiswa ama-attire athile emishadweni nama colors athile sifuna lama colors athile I wonder but kuyafika nje engathi nakho ku questionable manje yebo umbuzo right ke futhi wona loyo baluleke kakhulu yebo okay sibele lapha ya ubuthandaza and then nangu lo muntu omude ogqoke ezimhlophe asiqhubeke lapho ke khona mhlawumbe afike wakukhuluma kuwena noma just nje wambona nje phela yebo ngambona mangimbhekile igama likhiphayo ngelokuthi nginawe wavele washo ukuthi ngizawukuba nawe kuze kube sekugcineni wow ukugcina kwakhona bengazi ukuthi kuyikugcina kwani okugcina kompilo okugcina komhlaba and what I've noticed yikuthi wonke umuntu ozelweyo yes emhlabeni there is a purpose for that person qiniso lelo and unenjongo injongo ayidalelwe yona nguNkulunkulu ukuthi ngikudalile yebo kodwa uzawungenzela 1 2 3 ekuhambeni kwakho amen ngizwa kahle so I believe ukuthi as washo njalo ngalelo langa ukuthi ngizawukuba nawe kuze kube sekugcineni I believe ukuthi lawa amandla engihamba ngawo namhlanje yes like it's not akusiwo wami amandla akusikho ngcondo yami akusimqondo wami kodwa kungamandla ngoba ngihamba naye yo yebo ngiyakuzwa bonke ubuhlakaniphi iwisdom iknowledge konke uthando konke uyasinikeza ngisho nama instructions singaboni singazi iqinisile ayakulawula kuguide ngeyakhe indlela akuguide ngeyakhe indlela ukuthi hayi abama bahambi kanje abama baqoki kanje abama bakhulumi kanje akulawule azaye akufake lapho afuna ukuthi ube khona hey ngiyakuzwa alright then bese-ke usuqhubeka uthi then ke kwahamba kwafika istage la khona ke umuntu esekhulile angazi ukuthi after leso stage kula izosilidela khona ekusindisweni kwakho or usindiswe before leso stage ngingasho ukuthi ngisindiswe ngisesemncane okay ngisindiswe ngisesemncane yebo ekusindisweni kwami I'm sure ngisindiswe khona lapho ngisasemncane kubo 8-9 years and by that time uyabongakazi ukuthi what is insindiso that's why ngize ngaya ngayivuselela sengikhulile mabesho ukuthi abafuna ukubuyisana noJesu kumbe abafuna ukumamukela futhi ngaya ngamamukela sengikwazi sengiunderstand ukuthi mabasho ukwamukela uJesu bakhuluma ngalokho mabasho ukuthi insindiso bakhuluma ngomuntu onje so ngaya ke kweye stage ke leyo ngaya ngathathwa ngomunye kudadewethu yes mangifika kudadewethu the way ebengigcoka ngakhona I was comfortable ngakho bengiyintombazane baba enobuntu yes ngigcokela nje ikete zami ezinde wow ngigcokela nje kahle ulokho omncane kodwa iduku lokho ngimncane nje kodwa iduku bengalisusa enhlokweni ingoba esontweni bengqoka kanjalo esontweni vele besigcoka kanjalo namaduku nje ukuthi like ayibe yi lifestyle ukuphila ubungcwele ukuphili
ngeSunday kuphela o ngomgqibelo kuphela kodwa ubungcwele uhlala uphakathi makuthiwa ukumaintaina the holy emuntwini kusho ukuthi uyimaintaina ngazo zonke izikhathi umuntu wangaphakathi nomuntu wangaphandle ngiyakuzwa fanele kube yi lifestyle yakho nje so nawe ukhula ke ngaleyo ndlela ngikhula ngaleyo ndlela yebo baba kwazofika ke stage sokuthi ngithathwa ngobunye udadewethu omdala sema angithatha udadewethu ke kwaba ukuthi ngilahlekelwa isonto lami lelia ebengikhulele kulo kwaba ukuthi ke vele yena vela akazwani nalo nje the way engigcoka ngakhona ukuthi usesemncane awuzugcoka kanje umntwana ona 19 years ugcoka kanje intombazane enjani kanti wena uyobona ubani uyoshadwa ubani angisazifuna impahla zakho lezi as from today neduku yakho yona le uyishiye wangikhuphela impahla nginakho ngaleso sikhathi ngaphakathi enhlizweni ukuthi ngathi ngiyeza ukuthi khona into eseyalahleka la kimi kodwa ngamanye amagama futhi ngenye indlela futhi ngizama ukuthi ngijabule ngimjabulise ukuthi anganjani angayiboni ukuthi angithandanga leyo mina ngithandela ukubanje vele so ngaya ke ngenza kanjalo ngoba vele bese ngihlala endlini yakhe ngihlala naye ngifuna umntana sekhaya agcibe kanje angifuna umntana sekhaya kithi aphile kanje abantu bazocala ukuhleka awusahlala ekhaya kithi angisekho ekhaya kithi kungani ngakho ekhaya bese ngikhulile nakhona sengithi umuntu aphume phela mhlambe mangaya kudadewethu ngale ngizothola umsebenzi bese ngikhulile nje kulokho ekuthenini sengifuna nami ukuthi ngiphunguze umthwalo kubaba ubaba ukuthi ngoba nguye sibhekayo senzela konke konke sikhala kuye manje ngoba sengikhulile ithi nami ngiphume ngizama ukuphanda ngisizeni abazali nami kube khona lokho abakubiza ukuthi hayi at least kuthunyelwe yimi sengiyakuthola ke so nakho kusujabulisa naye manje bekhona nje into leyo ukuthi ngiyabonga kodwa I felt in my spirit ukuthi la it's like I'm about to lose something ngathi sengiyolahlekelwa something ngathi usisi wami sekangiseparate from something like sekune separation from this kingdom to another kingdom ngiyakuzwa so kwaba njalo ke kwaba ukuthi ke hayi sewuyangiyenzisa nenwele mina bengihlalela nenatural hair yami nakhona bengithi nama khona engikuqhinile enhlokweni bengiqhina kodwa ngicede ngifaka iduku lami phezulu ngendlela obusujwayele ngakhona indlela bese ngijwayele ngakhona and bengikuthakazelela lokho bengijabulela leyo nto kakhulu kwenzeka ukuthi hayi vele nami sengiyabona ukuthi hawu kanti ngimuhle so hawu kanti muhle kanje sengigcoka i2 piece ngikhumbula ngelinye ilanga ngigcokisa i2 piece enye red kanti nginje hayi inkosi yami salo wabona so ucala usathani mafuna ukutshontsha uzokubonisa kanjalo vele ngabona sengathi hayi sengimuhle phela kunalapha ngabona sengathi Nkosi yami benginje manje senginje yikho la kucale khona ke baba ukuthi namangihamba estradeni kwabangaziyo bebasho ukuthi hayi unyathela sengathi awunyatheli phansi bengumuntu lo ukuthi hayi ngiyazwisisa bengumuntu oyizwisisayo nje ukuthi bengine confident yami ngedwa yami ngedwa hayi ukuthi ngiyenzela umuntu nama ngihamba nje ngipick up istep sokuthi hayi uyabona ke manje ukuhamba mina kanti angazi ukuthi hayi uSathane uyatshala khona lapha khona kutshalayo and khona afuna ukukujonsha kwaya kwacima ngaleso sikhathi kwacima ama vision ngangasaboniswa bese kunzima futhi nokuthi ngiguce ngithandaze ngizama ukubuyisana noNkulunkulu kumi-invite into esifana nalezo sekune pressure phela nemasayidini sekuyaxokozela sekunzima sekwaya ukuthi nje kuyacima ene ngikhumbula ngaleso sikhathi ngilele ngisiba nephupho ngaleso sikhathi ngicala leyo mpilo ngisiba nephupho kwangathi bengisemfuleni umfulo bewufanele ugeleza amanzi ngaphupha kunendoda
beyihleli emfuleni phezukwe-litshe. Iphethe ilitshe kube ngathi nje iphathele ilitshe nje amatshe lawo emfuleni lawa iround amancane. Ngathi iphathele ilitshe but umuntu lo bekangajabulanga at all. Mangiya ngimlanda ngiyi-1 ngiyaya lapha ngiyamlanda lo muntu hayi ngiyabona mangithi ngiyathi ngiyasho ngedwa ngithi uJesu phela lo. Semangifika kuye ngithi baba into eyenzakalayo ngalelo langa baba kuleli yaphupho angiyikhohlwanga. Though bengisese umntwana phela kubo 19 years uyabusisa umntwana. Yes impela. Baba waphakama wangibheka wehlisa inyembezi akakhiphanga gama emlonyeni wakhe. Wamana waflathela wangishiya ngimile waflathela wahamba wangishiya ngimile khona lapho. Ngavele ngabakwazi ukuthi yilo suku lokushiwa kwami. Noma bengisala sengisenza izinto ngesami strength kodwa bese ngiyenza kodwa ngikwazi ukuthi kukhona engihlukane nakho. Ingiyakuzwa. Kusho ukuthi ngamanye amagama ngiye ngakhetha okomhlaba kunaye. Ya ingakho ebevele ekhala edabukile. Ukuthi mntanami ngekuthembe kanje uyisitshe bengithi ngizosebenzisa endlini yami. Uyisitshe ngisithembe kangakanani. Futhi nje since uthi uyakholwa ukuthi kwakuJesu loyana futhi wambona ekhala. Waye umuntu onjani? Umlungu, umuntu omnyama, like mangabe wakhona ukubona lokho. Like ngokubona kwami baba ngokusho kwami like according to my understanding awukwazi ukumchaza ukuthi ube umuntu onjani. Angikwazanga nami kuze kube namhlanje angikwazi ukuchaza ukuthi ngithi kahle kahle ebeka umuntu onjani. In my spirit I told myself ukuthi nguJesu. Futhi kwakuumoya ongcwele okwambulela ukuthi ongambulela ukuthi nguJesu. Kwenzeka kanjalo nje ngasho ukuthi hawu ngimbiza nangobaba ngitshela futhi nangaphakathi ukuthi nguJesu. Ukuthi ngingamchaza ukuthi beka umuntu onjani lapho ngacamba amanga. Kodwa I did so ukuthi nguJesu. Nangokukhanya the way bekangakhona nje I did feel ukuthi lo nguJesu. Because noma bekahleli khona lapho abhekele aflathela abhekele mina ngiza nasemuva nokukhanya lokhu kwasemuva nokukhanya ngapha emuva bobona ukukhanya ilight lelia ukuthi this is not just an ordinary person. Bokubona ukukhanya bese ukuthi mangibheke ngapha ngaphambili ngabona ukuthi hayi ubuso yebo ngiyabona okuyakhanya kodwa kunenyembezi ziyehla. Waflathela ke wase uyahamba. Ngabakwazi ukuthi hayi kusukela kulolo suku lana ngishiyiwe. And bekulula ngenye indlela babe kuthenini bengumuntu ukuthi ngithi mangathandazela into ngingumntwana kanjalo. Bengithenjwe ngezinto eziphezulu ukuthi bengathi izuthandazela lokho bengithandaza kusenzeka. Esontweni. Beside esontweni. Kubantu nje bese kunabantu abangaziyo nje abangithembayo ukuthi masingabiza abanye. Yebo. Angathandaza kuyenzeka. Okumbalwa and nami kunezinto bese ngizazi ukuthi ngiyazi ukuthi kule situation ngiyabona yebo ngisese ngumntwana. Kule situation ngingathandaza I believe ukuthi kuzoba notshintsho and bekuba notshintsho. Kube notshintsho ngisho ngibuyele futhi ngiyobonga kuNkulunkulu. Sixoxele nje just a few yalezo zinto nje. Ukuthi uyakhumbula wakwathandazela isimo esifana nalesi kwenzakala ama result athi. Ngathi kunengi. Just few. Kunengi baba. Bengikhona ukuthi ngithi ngingathandazela situation or maybe I desire for something. Ngifuna into ngenhliziyo yami yonke ikhona into engiyidingayo engiyifunayo. Mabe ngiya ku-altar lele bengilisho ukuthi bengithi mangingaya kulo ngifike ngithandaze khona. Akupheli isikhathi ngemva kwesikhathi esincane I do receive that thing. Yes. Okay ngiyaka understand for wena lokho bekusuke kucelwa uwe
kulokhu nje umphaka abantu endaweni mhlambe kukhona lokho okukhulu okukhumbulayo ukuthi yazi ngangathandazela mhlambe kwakumuntu wayegula yebo baba kuke kwenzeka futhi emuntwini owayegula ngikhumbula emzini womunye umama asizange satshelwa ukuthi masifika lapho sithandaza yes kodwa mangifika khona kwaba nento engitshelayo ukuthi mawungathandaza i-situation izoguquka yep ngavele ngatshela loya umama ukuthi bengicela sikhulekele umalume ngoba uma kukhona umama lo bekagulelwa umntanakhe okay umama loya wasekasho ukuthi hayi yawahlonipha amagama akho asigucenini isithandazi yep saya saguqa ke sathandaza kuNkulunkulu enengikhuleka nginethemba lelilokuthi ma singathandaza I believe ukuthi uzophola yes and bekagulela nje esestagini lesa sokuthi nokuhamba sekangahamba hayi sakhuleka ke masiceda ukukhuleka ke I did fail futhi in my spirit ukuthi umthandazo wami uhambile and uNkulunkulu has received my prayer yebo so hayi kwahlala kamalanga ngizwe ukuthi hayi basho seka right ase uyahamba nango ubuyelile emsebenzini umuntu bese kabalelwa namalanga ukuthi asenali ithemba lokuthi hayi ma ungeza umuntu sekagula besho ukuthi asazi ukuthi liyoshonela namhlanje la asazi ukuthi liyophumela kusasa na ma sekuzabo mama bembetha amatshali phela itshali naye it means something it means something in the spirit yebo singangayazi kodwa it means something in the spirit hayi wena mawubona umuntu egula baba alele lapha embedeni maqala kuza abantu besambatha impahla zabo kusho ukuthi ithemba lisesekhona lokuthi hayi uyaphila uzoba right yes kodwa ungabona abomama nabogogo sebabuya bethandela amatshali itshali it means ukuthi ithemba kalisekho asazi ukuthi sekuyoba yini after lokho washinto yazi engangiyijwayele ukuyibona kodwa angaze ngayicabanga and futhi uqinisile yenzeka uma ngabe sekuthiwa kubi sithi thina ke kwembulwa kuyembezwa yebo baba uzowabona ke sebefaka amatshali kodwa bazobona into saphila nalapho kukhalwa khona yisign yokuthi kuzokhalwa ithemba kalisekho vele because yabona nama kushoniwe ukuthi simbatha kanjani makushoniwe makuthiwa kushoniwe kobani bani sekushoniwe angithi into esigijimela ugijimela itshali neduku yes yokuhlonipha ukuthi leyo situation iyahlonishwa ifana nokugula komuntu okungasenathemba ungabona izalukwazi zibuya sezimbathe ngaleyo ndlela sekuyisign in the spirit kusho something hayi cha in the spirit kusho something ukuthi ungabona sebebuya kugcokwe kanje ubona kubuya sekunjaye kusho ukuthi ithemba kalisekho okay ke siqhubeke nakhe ke uJesu eflathela yaqhubeka kanjani ke impilo after lapho yaba impilo yokuthi akusekho engikuzwayo ezindlebeni zami ngoba bengilazi nephimbo likaNkuluNkulu malifika ezindlebeni zami ebekhuluma njengoba sikhuluma kanje ubaba phela nomntanaka ngithi sikhulume angitshele okokwenza nami ngimtshele ifiso zami baba ngifuna 1 2 3 mntanami ngifuna wenze 1 2 3 the Holy Spirit is like that mayefika awusithatha usibeke nje like uvele nje uthi ngikhumbula ngelinye ilanga wathi mayefika wathi ngaphendula mina ngathi ngikhumbula mase ngizoshadwa and beku before ngihlangana nomyeni wami lo kushona okay okusho ukuthi lapho bosudlulile ko 19 years bese ngidlulile ko 19 years bese ngidlulile khona lapho kubo 19 years ngizama ngazo zonke indlela ngawo wonke amandla ukubuyisana nani nomoya ongcwele noNkulunkulu okay ngikhumbula umbono wokucala engibonisa ngomuntu engizomthola engitshela futhi nokuthi ngizothola umuntu
sithathe And ngamthola vele uyiqoqe nje ukuthi kwenzakala 1 2 3 yo izoba yini bese ngisukile le kudadewethu okay bese ngisukile kudadewethu ngaya ke nami sale wabona zona lezo ukuthi uyawuthola umsebenzi usebenze utohatohe lapha yana nakhona kungavumi kahle uphinde uye lapha yana ngaze ngaya ngakuwa naseBotswana ngaphinde ngajika ngizama impilo ukuthi hey ngikwazi ukusiza abazali ekhaya so ngikhumbula ngesikhathi nami sengibona ukuthi hayi manje sengikhulakhulile nje namangishadwe ngisesemncane nje kodwa bengibona ukuthi hayi ke manje ke kuyikuthi ngizothola umuntu kumele ngingathola umuntu ukuthi umuntu ozodlala ngami ngithola umuntu ozokuba umyeni ozongishada because yebo bese sidlalile wabona ukuthi hayi ubani udlale ngami ubani wadlala ngami ubani ibe heartbroken into esifana nalezo so ngaya nje bengingayithandi into esifana nalezo ngaya ke kuNkulunkulu ngamcela ngathi baba ngicela umuntu ozawukuba ngumyeni wami emuntwini loyo engimcelayo ngicela ukuthi ibe indoda ende egiant nje hloniphekileyo nje se ngikhumbula lelo langa enibengithandaza ngikhumbula nje ezindlebeni zami esho ukuthi ngizokunikeza according to what you want and uzombona afika and afika angaleyo ndlela oyicelileyo kusho ukuthi nguye kusho ukuthi nguye kodwa kuloyo muntu kuzomela usebenze nzima ukuze akwazi ukungazi ngoba akangazi okay and I did fail ukuthi inkosi ngicela umuntu okwaziyo ngacela lokho engikucelayo ngakhohlwa ukuthi okubalulekileyo ubudlelwano nobani noNkulunkulu and kunzima baba to work on a person ongamaziyo uNkulunkulu so alright before sifike lapho yebo baba then wamcela kwasekhamba kanjani ngamcela yebo hayi yafika insizwa ebengithi mangihamba nayo nje ngeappearance abantu bebathi isosha hayi giant nje lesabekayo nje ukuthi bekathi mase kagcokile nje umswala kaqa wensizwe enye nje enhle nje hawu Nkosi yami ngavele ngasho ukuthi hayi Nkosi uyi and wangibonisa futhi khona lapho wangibonisa uNkulunkulu nginaye loyo baba futhi ngathi ubhudi nginaye loyo bhudi singaphansi kwesihlahla singathi nje besihleli khona lapho etshanini obuyi green nje ngathi besihleli nje khona lapho semasihleli khona lapho nje hayi ngiyezwa ukuthi basho hayi this is the one kodwa ithi ngikhumbuze phela ngisathandaza ngaleso sikhathi hayi ukuthi liphupho ngilele ukuthi ngiyambona nje kuyivision ngiyathandaza hayi kwahlala kamalanga hayi ngaba nethemba lokuthi hayi yena vela akakaza ngitshela into ingenzeki kwaya ke hayi ngaya ngahlangana ke naye lo myeni wami obeka umyeni wami ngasho njalo ngathola exactly the person engimdescribelweyo ku vision ngithandaza bawuthi beka umyeni wakho usho ukuthini ngisho ukuthi ngisho ukuthi obeka umyeni wami ngisho siye sahlukaniswa yikufa uNkulunkulu siye sahlukaniswa yikufa awasigisi ke asigisi kuleyo ndaba leyo kodwa bekumyeni wami nje ukuthi beka ngishadile nje wagcina ekushada baba wengane zami wagcina ngishada so mangimbona nje because ngakhuluma nokuthi hayi ngifuna umuntu okhuluma kakhulu angifuni umuntu okhuluma kakhulu and that man sengasho ukuthi beka yimvu yenkosi nje beka yimvu yenkosi beka ngamana avule nje umlomo wakhe nje yonke indawo beka vula nje umlomo wakhe la kufanele so ngaya ke ngamthola ke ngavele ngasho wangiconfirmela futhi ukuthi hayi nguye uye right so hayi wavele waba nguye kodwa hayi kwabanzima nje ngaleso sikhathi
nami ngiya kancane kancane moya ongcwele ngisize into ukuthi eyabanzima ngimsondeze kuwe. Okay, yes, ngoba uyasho impela uthi kwabanzima. Like ngendlela osho ngakhona ngathi wabuzwa futhi lo ubunzima bakhona ngabuzwa baba. Ekubuzweni ibiyinto yokuthi bekanokuthi sometimes masihleli sekangishadile asho ukuthi yena ungumntwana wabantu abadala. Oh ish. Yena ungumntwana wabantu abadala, yonke into yakhe yena bekayithola. And he was failing to understand ukuthi each and every blessing comes from the Lord. Bekakholelwa ekuthenini ibuya ebantwini abadala. Oh ngiyakuzwa ke. Bekakholelwa bekumuntu nje okhonza amadlozi kodwa I was glad another day. Sekangitshela ukuthi bekangazi ukuthi uNkulunkulu unamandla ukwedlula amadlozi. Wow. Bekangazi ukuthi uNkulunkulu kube bekazi ukuthi uNkulunkulu unamandla ukwedlula abadala bakhe labo. Kube wamkhonza kudala. Yo. Kwase kufika insindiso kuyena manje. Kwase kufika insindiso kwaba nezimo baba ezambonisa isandla sikaNkulunkulu. Kwaba nezimo zokuthi ngikhumbula ngelinye ilanga bekangasebenzi. So kwenzeka ukuthi mina ngiyasebenza yena akasebenzi. So wase uyangicela ukuthi ngicela sifast mhlambe ngingatholani umsebenzi. Okay. Saya safasta ke baba. Safasta ngaya ngenhliziyo yami yonke ukuthi vele manga uthola umsebenzi at least isimo siyoba ngcono. Yebo. Saya safasta siphakathi kokukhuleka ubona amandla kaNkulunkulu. Sigucile kuseni ngabona yini bekuyiSaturday. Yebo. Masisagucile siyathandaza sikhulekelana umsebenzi phela sisho ukuthi sikufasting ngaleso sikhathi singene kufasting. Yebo. Siphakathi komkhuleko ifoni yayaring. Yebo. Kwafona umlungu onguyena oze waya washona lokho asebenza khona. Wow. Yo. Washo ukuthi umkhuleko same time wavela waphendula. Same time singakacedi ngisho nokukhuleka baba. Ngisho ukuthi hayi sikhuleke ngo6 sesithi haya siye sikhuleke futhi ngo9 ngoba bengikhona endlini ngaleso sikhathi. Sizoya futhi sikhuleke ngo12. Kodwa sithe sisala sesikhuleka ngabo 12, 3, 6 bese sibonga kuphela. Bese sibonga kuphela umsebenzi bese kawutholile. Yebo. Wow. Umlungu waya wafona ukuthi hayi ngiye ngaya ngahlangana CV yakho. So there is no need for interview emsebenzini ngeMonday. Awuzwe nje. Izoqala umsebenzi eMonday. Yo mase kuvule ubaba wethu awuhambi nama interview. Exactly, awuhambi nama interview. Wena nje wazogena. Ayidingeki ngisho ne-interview kohamba noJehova. And ayina degree. Ayinali idegree le yakaNkulunkulu esibusiso sakaNkulunkulu. Umana kubusisa akunikeze akufake uhlale esitulweni samakhosi unganalutho. So iposition ayithola lapho ufuna ukuthi kwakuyiposition edinga idegree. Sengasho njalo baba cause ucale lapha A4man wazoba yimanager. So kimanager nje ubeka umuntu bese kahlale eofficeini. In fact ngathi uqale crane operator. So ku crane operator lapho wathola ukuthi umlungu umthemba ngokukhulu kunalokho ukuthi hayi sekangangibhekela lamanye ama crane operator. Yes. Wase uyamfaka lapha ukuthi ngicela ungigadele bona. Mangingekho ube yiso lami. Yebo. Uthe maceda wasekathi hayi office yakho nayi yalapha ya. So uzomanager ke abantu bonke laba. Ya impela. Ngamandla omkhuleko. Makuvule. Yikho lapho agcine sekakhipha lawo magama ukuthi bengingamazi. Kube bengimazi. Yebo. Kube ngamkhonza. Yo. Dala. Yes. Wavele wangibalela nama wasted years iminyaka yonke le westiweyo ukuthi udlale kangakanani kubukude kakhulu kube wakhonza uJehova kuphela. Yo. And ayinambadalo eyokumkhonza uJehova kodwa le eyabadala idinga imali esikhwameni. Nayo ke ibhlungu lapho. Uyabhadala and uyaluza. Uluza a lot futhi. Uluza a lot. Enuluza kanjalo kube besithi uluza kanjalo umphefumulo siye kuphileni.
bese yosha njalo ukuthi hayi at least mhlawumbe uzoba nokuphila kunaphakade nganene kodwa uluza kanjalo usiye ebumnyameni ekubhujisweni usiyoluza ke manje ingunaphakade leyo siyabonga ukuthi yena wakwazi ukubona lokho esaphila obviously futhi wamamukela uJesu and bese ka umuntu loya okholelwa kakhulu ukuthi mayizinto zingahambi kahle because ama challenges ayafika vele beka umuntu loyo okholelwayo waziyo ukuthi ma isimo sinje once mangabizwa unkosikazi isimo siyajika mangamtshela nje kuphela ukuthi ngingamtshela ukuthi isimo sinje akhale kuJehova wakhe ngiyazi ukuthi isimo siyajika omama bomkhuleko bayafuneka ngempela kunjalo baba bese ka umuntu loyo ukuthi nama aphuma hamba ama long distances beka umuntu loyo ukuthi beka gather sometimes ifamily athi izanini sicale singenene endlini acala sikhulekele bekuumuntu loya okholelwe emthandazweni emkhulekweni wami ukuthi ngiyazi ukuthi hayi bekazisho ukuthi ngiyazi ukuthi yebo ngiyakhuleka kodwa I believe in your prayer ukuthi wakhuleka uNkulunkulu uzosizwa yebo ngeke kubuze nje lo mbuzo lo othi wena usindisiwe ngilena ayika indoda ayikakholwa kuJesu yebo baba yenza izinto obvious njengoba usho nje zamadlozi kusho ukuthi bihlaba kusho ukuthi bikwenza lokho ngithi yebo baba ubukubekezela kanjani usindisiwe wena bekunzima bongasho yena ukuthi ngeke ngiyenze leyo nto ngisindisiwe mina yena bekangahlabi okay bekangasaphahli ibiyinto nje amanayisho ngomlomo okay and into engiyibonileyo ngaleso sikhathi bekayisho against to what I have okay bekayisho against mhlawumbe uNkulunkulu sengasho ukuthi mhlawumbe sengathi bekenziswa uSathane yebo yakuzwa yes bekenziswa uSathane ngoba sometimes bekangathi umuntu olwayo nje ukuthi usathi uNkulunkulu bona mina ngithole lokho abami bakhona ene ngisho futhi ngimtshela ukuthi no ungamensheni ukuthi abakho bakhona ngoba impilo ayikho sezandleni zethu yebo umnikazi wempilo nguJehova labo bantu abashoyo laba banawo umphefumulo abawubiza ngokuthi bona ba-owner imphefumulo kunjalo bangamasela nje abantu abatshontshayo nje kodwa they don't own our souls yes so ungasho njalo ngoba konke sikuthola kusuka kuNkulunkulu yebo ena uphila awuziphileli mawungumuntu ungaphili sengathi impilo isesandleni sakho ukhona umnikazi wempilo ukuthi ma afuna ukuyithatha uyayithatha akakubuzi futhi anyway anytime any minute uyayithatha mafuna ukuyithatha kuba kanjalo hey mfakazi bakho yebo bese saphezulu kwayona le embono ngisakhula yes yebo kodwa hayi bese ngikhula khulile ke kwenzeka ukuthi hayi ngiyabuyisana naye phela kunzima ukusebenzela izulu ukuze uzithola izinto zezulu obowunazo zibuye back baba usuka bese usebenzile kanzima because izobiza ifasting ibiza umkhuleko ongeneleleyo yebo ngiyakuzwa idinge wena ukuthi uyangenelela nama levels wafile ngokwakho ukuthi yabona ke level esengikuyo yona ke manje akuseyiyo fana nami ngiyazi ukuthi the way ebengakhona umyeni wami asaphila akusiyindlela engingakhona umyeni wami sekashonile izimo zempilo ziye zayiguqula impilo yami baba zaya zangakha ukuze ngibe wulo engiyena namhlanje that is why ngilana namhlanje ngoba uye wangakha yena ngeyakhe indlela ubaba alright since ulapho ke nje uthi that's why ula
okusho ukuthi yona ndaba ozosishalela yona le. Ya kahle ngizoshare ngokuthi ngihlangane nani endleleni ngemva kokushonela. Okay, yes. Kugula abantwana, kugula mina. Ayizange yabamnandi indlela. Yo. Azange yabalula baba, kodwa into engizoyibonga namhlanje, lengizoyikhuthaza kubomama because angizelanga abafelokazi kuphela. Kodwa ngizele abomama abanabo abayeni. Ngoba le situation now awi-applyele, you don't apply for this situation. Yes. Yokuba umfelokazi. And awi-applyele ungubaba ukuthi ushiwe unkosikazi wakho. Yeah. Iyafana. So ngiku situation yalabo abasanda kushonelwa. Ngizoqinisa futhi nalabo abakusimo esifana nesami ukuthi hayi ngiye ngashonelwa kodwa impilo isesenzima kangakanani and ngiye ngangena kodwa ngaphuma kanjani. Nalabo abangakashonelwa ukuthi baziprepare kanjani. Uzilungisa kanjani ukuthi namasi kuthola leso simo sikuthole umi ungubani. Yeah, le ozanayo idinga siyitholele futhi esenye isikhathi. Yabona for today cela ukuthi sivale namhlanje. Because already nje futhi osishalela khona kuhle, but nale ozanayo very very important sizoqhubeka nayo. Awuzange sasho ukuthi umfundisi mhlawumbe noma umpostoli noma umvangeli? Into engayisho baba ukuthi ngumntwana nje kaNkulunkulu othethelelwa izono. I'm saving under ibandla lika baba Apostle K Lidwaba. Okay. Nomam Bridget Lidwaba. Bengabazali bami ngibathanda kakhulu. Abaye bangithwala kukho konke, kubo bonke ubunzima abazange bangilahle. Siyabonga. Azange bangishiya. And to the ministry esontweni kubo lapha ebandleni labo. Ngiku department ye worship, ku worship team. Okay. Ngiku worship team and umuntu nje o active entweni sakaNkulunkulu. Okusho ukuthi uyacula umdalo wakho. Ngiyacula bake banginikeze futhi ne platform, uba banginikeze I platform athi Shumayela mntanami I trust you. I believe in you. Yes. Hayi ngime vele Shumayela. Amen. And mase kakhona uNkulunkulu and mase kakhona umoya ongcwele akukho kungavimba. Ufutha. Uzibuyela nje kodwa. So ngisave ku under Apostle K Lidwaba, iKingdom of Power International Church. Inama branches nje indawo eziningi. Okay. Cela ukuphi challenge. Yebo baba. Uzasivalela ngeworship. So bese sivala. Mangaba wona inkinga. Usithi nje hayi kakhulu usithi nje. Ingamnandi kakhulu. But before ngicela ukuthi nje ngithi kumuntu ongakamamukeli uJesu abe inkosi nomsindisi. Ubuzwile ubufakazi ezanabo la usisi uRejoice Ncube angazi ngikubiza kanjani umama ne? Yeah, ngingumama. Because umama umuzi. Yebo umama umuzi. Kimina mhlambe singaba iage angazi kangakanani ukuthi ngingasho ngithi usisi kodwa ngoba umama ubuza umama. Umama Rejoice Ncube ubuzwile ubufakazi bakhe njengoba ebuletha nje ebushare ukuthi naye okwamsiza and kuso sonke nje isimo ukukhula azazafike la kwaba uJesu Kristu nje mangilongizwa ulokhethe uJesu Kristu. So nawe ukuze ukwazi ukuthi usizakala udlule kunoma ngabe iziphi izimo mthathe ngeke uzoyisole ngempela. Awungayisoli usuthi yazi ukube ngamthatha eli. Kanti ithubu nalo yilo leli njengamanje nje. Mthathe abe inkosi domsindisi okuphila kwakho. Wena osukholwa kuJesu Kristu ungasasukiki. Nyazi zikhona izinkinga impela ubhekane nazo. Nje yabona uma ngabe kuukuthi silandela uJesu Kristu ubona impilo yakho ismooth clean. Ayisola. Khona la kungahambi kahle khona. Uma uhamba noJesu Kristu ngempela, hayi cha impilo nje ihlala inama ups and downs nje. Kodwa kulawo ma ups and downs wonke
wonke futhi anqotshiwe ingakho ngithi masihlaleni singasasuki kuyena Amen. awakhamaza okugcina bese uthi sibusisa kancane nje ngeworship. Yebo. Awamama zokugcina njengoba baba sekashilo ukuthi Yebo. akukho okwedlula igama. Yes. Ngikhona lana namhlanje ngize ngibe umuntu lo enginguye namhlanje kungenxa yegama. Amen. Igama liphethe amandla. Yes. Igama liyaphilisa. Yes. Igama lenza izinto zenzeke. Amen. Igama livusa okufileyo. Yo. Livusa okufileyo. Yes. Igama baba liyukuphila endleleni yethu. Yebo. So into engizoyisho ngelanga lanamhlanje ukuthi ma uke wamthatha wamenzo wakho. Oh. Akalahlani. Yebo. Akashiyani. Hey. Kube benginganaye kube ngafa endleleni. Yo. Kube benginganaye kube ingane zami zifile. Eish. Ngoba sike safika leso sikhathi sethunzi lokufa. Ukufa kuke kwabakhona endlini. Yebo. Kodwa saphila konke lokho azange kwamtshintsha ukuthi usesenguJehova ohlezi esihlalweni sobukhosi. Amen. Kuze kube namhlanje uyinkosi. Uhlezi esihlalweni sobukhosi siyaphila ngenxa yegama lika Jesu. Amen. Oh. Konke kungenxa yegama amandla egama lika Jesu. Yes. Yebo. Amen. 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 Ngizokubheka apha nami. Okay. Angikwazi ke kodwa ukucula. Yebo. Angazi ngacula iphi. Noma yipi nje. Efikayo. Efikayo. Yes. Okay. All right. Bebethi kuphelile. Wavela ukukhanya. Kwavuleka amasango. Amen. Yes. Asezulwini. Amen. Ngoba uJesu uvukile. Wanqoba ukufa nethu na. Kwavuleka amasango. Asezulwini bebethi kuphelile ngawe. Bebethi kuphelile. Kwavela ukukhanya Kwavela ukukhanya. Kwavuleka amasango. Kwavuleka amasango. Amasango esulu. Asezulwini. Bebethi kuphelile. Bebethi kuphelile. Kwavela ukukhanya Kwavela ukukhanya. Kwavuleka amasango. Kwavuleka amasango. Amasango esulu. Asezulwini. Yes. Hallelujah. Amen. Amen. Lapho bethi kuphelile ngawe. Yebo. Kanti akuphelanga. Yikho la aqala khona. Amen. Bese uyawubamba umsebenzi. Avuleka amasango aphinda kubusise phambi kwalaba bathi kuphelile ngawe. Bakithi uJesu inkosi. uJesu inkosi. Amen. Ngomusa wenkosi ethu uJesu Kristu asiphinde sihlangane kwivideo elandelayo. Amen. Amen.